Norbar Shnong jong Shnong Pyndengrei. Nek singi ke arab sautrik uluber. Kala Pyndengrei bag Shnong kala bu ia laki jong ki isolation center. Hapo auxilium care and support center Pyndengrei. Kum kalar jing Iada nak jing seprem kunyang jimpang coronavirus. Ya ketika isolation center la sngewbha di khubor punya jong kebalang Katolik Pyndengrei. Hapo ke jingpet jong sister Mari Pasi. Tega jaga sa kedai nak benta jong gitu ki kon Shnong. Ki training ki bapulih sebar. Ki bdang 1 poi ha kini ki kendiat singi. Hadin ke jing seprem jong kelam coronavirus. Hakari berok kawai badak ba phasa shwa kong bakhat saw sngi hakate jaka kan wanra ka jing shngan ga Shnong ka thaw long ni kwa ban yarap ya kal bingila mong kwa ban yarap ha bingi don ke jaka tim la ban ong kat bala king kwa ban yarap ta kadaw ni masnuan kir iba sordar manin lawan tikira mak Shnong jong Pyndengrei ki don kun tu nyamut prangot mo lawan kerpat yangi tengilai keren para sista tingi ong kabahai bangin yarap mo ku gi kep tingi yarap dan yang miarap komentar telenu ngene rap mo abadan la tingi ai ben henry ndakali yang jungi pat ngim la ban ai ke jingtia ngim don ina petang ke jingtia kum tu henry ki matres ngim don ki sengkli ki jan ki nep ngim la ban ai ki don ki toilet ki la ki don ki la ngim la pen biang ngila bu ki bol light mene bala refuse ngila bu biang ki bol light nang tak ko ngila ban ai telak ni kita tiki mas ngim don tiki disinfectant ngim don kitu tiki la ila kular idms umene iwan shani on sa iong ba in sa persyang ban penbiang ki mas ki don te ka sanitizer ki ong kim don na gidang inden mentah ki sa persyang ban penyo kan ni kadai sisa ki ong damtang ki tu no damtang ki bawan na jingai ngiti bikala infected or not yet mo te damtang ki tu ji sisa ndai ki bala do jingpang kan na try sisi bikala tip dia ka jingpang bila don ki nam sya juban sa ang ni ha kat artli ni la bu jing tiang berkhoi ya mentah khat rangut ki la ya Hadin mangilak sengau ke khubor, napo ki media, napo ki press mo, penting ipai pot TV rung li iba, kan ni kamne ba tak tang ya ka, hapo kari jongi, ya ka dong ka tan ka jongi, tapi kan ni kalau ada internasional, tapi kan ni iba, kan ni kejipang ki ong bauta coronavirus, kan ni to COVID-19, ting iba langba ka jing, ya song lang la ni ya kolekti la ni wat la da piajan batu bala sa kata hau ni jingpang ki ke bet dan aliang jongi ka Shnong i ba kini kisi ki don bun kun Shnong kun tau jingi ba let pulis sebar ni ki batre sebar dan nakaliang ka Shnong ni la tu ya baro ki kun Shnong kun tau kam tam ek badang wana sebar pa nakaliang ka Shnong jongi la pan kre e kan ka isolation ward mo ang ni po dispensary jong star ng tripe yang ni tinggal kerpat dia berikut Shnong berangwan, tekinu berangwan na sebar, ni kerpat ikiba, kinol sa suang ni keng, nam tak kat sausi. Te apa yang kat sausi lada, mari tu hotline jong, wede benda coronavirus ngila ada ai. Te lada ngila ada phone ngila ada pentip ikiba, kin monitor ini kena ban saang ni. Te lada ki siam bat ki iba, kadon jing tak gila un sim nang ni kin na ban ai treatment na galiang ka sarkar. Reba kam kong sat na ingi iba kadon ka jing duna kanyan. Tem nem step na galiang jong i DMHO Dr. M Bare ilwan page ini ceka pat na galiang ka Shnong ila de bekren pat ngilong iba page madam gani ka ceka kolong visible em ban bu itaka isolation ward. Te na galiang jong i yong bakalong am touch sport. Te kani ka ceka bang ibu ang ni ka kade betang na entaki kun Shnong Pyndengrei. Ngilamang tang nam taka kun Shnong Pyndengrei em ibu palis no. Baik-baik boleh sebar.